Omaya de she mama kwaba edeba attention TV so emu amu PSC modoba ba kope na natili ne ene ye mebeji makunya kese ne dia ene na munim se mebebe ensem a esusin ekurede na ekoso ewo yemamu a ene ne ekoso yemamu de yedwe ho ayenti ase ewo awarefo entem enafofo entem ede na ekoso ewo oman Ghana ebro ya dwe ne yenti ase so ntina de bia meka kire me se bibia mefa enka mama menya atitiru omo kwadabere ewo eye Kristo sumu ewa ne enuma ba sinkonya na chese yaje omo adwen kire ne onu omu sabi abedi enkomo ne yenya ye ho ntiase na etuo akokotwere babia etwe ene menya eyemia me papa ewo ha me ne na eba betwetwe enkomo a ne emu ankasa amamum eye menya prophet eje ewo efie ha ai ne me ne ba betwetwe enkomo papa me wakwa ba the attention TV yena papa mti sen yesu adom mobro ho no edaso ekura yeme amen papa ne de watare she we die awan frɛ papa ma mpacha me da se oh amen ene daddy nkoma eda apaso asabi me no ye ba bedi ye ho enkomo na Ghana fon so de omano de say atum ye ni hom na ye adwuma ewo efi ha se omu ni ho ye ni ho ne yenso ye ni ho mo so eni ho enti om de om comment no ebeba sa nje se e twagu sa ama enti sam om ye gu so twetwe enkomo na om de om questions ne ebeba nje se mabo ewurem na me de ebisa ene ye bedi ye ho enkomo obi bebisa se ede ne awawe marriage what's marriage obi krati a awale ye de ede ne awawe daddy Amen. Everybody that was say on a coffee Yankopon and a pay when I war or my empire bonus say Brian Shrabemo Ademuti. Amen. We didn't apostle Isaac J. Okay. Apostle. Our rare. Okay, Genesis chapter 2, verse 25 for Nyame. I'm not Yami born your man in a year or ma. Your papa to 2 dinning in a year. Yeah. Who said a car or bearman. Nti na oni ani nti nyame ma enna ho to be ma so okay enna ho odai se wada hate okay ana oyi ne fempade okay no de ball oba okay nti emra be ma sorry e no o se we ni me no mpemu no mpemu honam they say ye free ni mu nti aware nti na kan Proverbs chapter 18 verse 22 na o se de wanya oyere no wanya nyame anim adom ana wanya nyame anim so nani aso atase aware ya de a nyame ehihye enu nti ana oka Genesis chapter 2 na edu ba bi no o say obema be hu ne yira daja no be obanzo hu ne ku daja o mo fere because e honkwa ne nyame asemu a tu eye baako wakase omo mienu abeye nipa baako let's wa come abom nipa mienu akoma abom aye ni baako Aminchi aware ya de a nyame ehihye edema okay se pe wo chirehwem na wo chirehwem no enti Yakopon ebo bibia wieye no ena te se onya oba no de ne ka obema eho okay se that is na wo chire wo awawe mama yen ate ase de a ente se awale na utimi ewale a awale jaye wo ho ma awale de se wa awale a se ne wo kan wesemi awale obetimi agya awale edu baby Mose or how e ba ne sunti no o hye se ankaye ma warijaye enwoma na enya ba yesu ba no anya ntu okay o se de nyame akabomu no ma enipa entity okay eminti oba ware a ese se onya botre na onya otwen na obo nyame mpaye unse oyi onfim pade di boy nti obi a won mpade a nyame ahihye nti wanya botre antwe nyame anim na se nyame anya wadom na so aware nti obi awu okay aware obi abodam yeah aware ma obi abrabo asay yeah because of aware yeah by say o nyame bam na nya otobo ase na unya nyame nipa nyame suro wo mu a anya sika nyame suro na mo eye nyame suro nyame ho mankasa na se odi wanim na se mo otutu a na mo ewo aware mu si ya aware de okay de am kasa aware de because me mere ne bo ba no ani kan ko okay as I say otimase okay it's me tinase okay aware okay
That they say aware eye de nti awaleja ye eye anase enye because say aware eye da obetina aware na obi ebetete o ebi oba betete obema nso betete oba nti say ujai aware eye anase enye awaleja ye u say nya Moses u say make us Moses say e bo be dwa aware ama ahoma ma utimi jalo je ngoma kono akojalo nti eye ananye ba Yesu so ye di na chi ni say mi jawo mpo na se de baba be fa wa na de kokofa no so ko abodwaman na me fa wo na ma jawo na de baba be fa me de baba kokofa no wabodwaman enti u pache sa walija ye enye enye ni so wo nyame ani enti walija ye enye enti wote ho na ye kunkura atena ho okay enu nti ana se se obekwa nti na se akanfo ye bu baby se aware kwa wa aware ni kwa wa atoto wase wa fe o enanu ya nche na me baba ko edi bibi kira me wo na mafo mo social media se obi a okọ ade abechi no ko ware ade abechi no ko obema no ko ware na oba no ade abechi obema no ka se me onware biem no ba no atia sikrum em no de cham sa wade ye ko mu ana te se oba no ade achi a owo ne niku no obema no ko ware no one ne s akokoye bibi ansana ade na du fi se when edem pa na uku na ne te no oyema wa wani beso ye se ye bu aware ye tia ware ase se wo tia ware ase na bu aware na wo de hu na umanya me di wanu kan a the spirit of God e di wanu kan a wo se eduma bi a Abraham oba ware amane ba no osumai mun kom krum mun kom abusuam mun ko ware oba ho enfemre me ba Isaac hwe bibi so emra na ko na ekọ no empa yo bo se awurade eni nanum kan na omwa no no mfa nko no nkonya oba efata se onya no de bre okay le masaba okay nya mesu di nanum kan okay okohia Rebecca na nya mesu ewonimu okay daddy me da se wama yehu aware na wama yehu se aware jai we enye ne so story bi de bia me betena fidie we so amasema me kan se ye ne Ghana fo na ye ejuma we without Ghana fo yintimi nye ejuma we obi di nasema ba betu ye nim nti na ene ya to nsa afro se ne wunim de na betena se na ye nye de be ye mobo ho eye 46 years oba oni ne kunu aware atwe almost 10 years to 11 years daba kwa ba ma ne sole ya oba na jani kunu ho eko akwakofo no ane yam baye 26 year old boy chese I say any sugar mommy and sugar daddy omo twempna na yemu odin omo hyehyehye hwa papa iso akonye obi a yese ne ye de be agi ne ho so be wale no afa de mami a waje wa wale ato hoi akwa aba se ompne ema papa no enyi wale ne wakwa akonya no enti eno no daddy eye wu a wo san beje na na se onye no ade ba kwa Yesu ana nyame kan ni se oyire ana oba one ne te so na mi twena so obodwaman ya opa fa opa ade ba ko pa nyame di si o se obetumi agya oyere ana obetumi agya okun ne se obodwaman ya obetumi agya no adaze ene je se ne wo kan de awalija ye eye awalija ye nye eye based on what you are saying o say utio me de bia me ka se se amoy mere ekobodwaman ya mere so simple than be dey na si what I say na se me pa me fa sana nya me kan e o so pa fa o pa jai ni bible eje awalija ye tu me bo onye ntumu but o person o hye o kire ye se esese ye di no kure ema ye ho amabaro ya ka se mo aware nyina no ade e hia ye no kure di o se me di no kure ma trust na so di no kure ma me a oyire ko kunsu ukunkwa kunsu ba se no kure di nimu a ana de se ni ma we nyina na ka be ye dan ana ma me a when you fear over 40 something years uko fa wo ba
sedenti oye wako pem samba papa ne pa obefa opa wonfa odwenya ne we okay aye papa no they say aye papa ne pe okay ana say so de adwuma so pa obenya ne yire openso a ma me metumi eno mo brabiem de ma fa no me hwe obetumi aware a obetumi na tene fie bebre but no onya oyira nkasa okay what I say okay ebasa asumdue afa na asumdue emafie hoda okay de bianko okay me ba be visa eye prophet say enti apostle say enti bema no onye dey because enkwala ewo omontem oba no sebi woni bema foforo eye na bia moba akwakode hemu ankasa na emu odden age omone eho na wasaba ese ni ate ne so na ate wani so enti me bisa eye prophet apostle say enti ono ni bema na obeye den enti daddy obeye bema na onye den bema no unse esrume ana esrumo but what I say esubia ne de ahun se make us na unse make us because make us say aware ne kwanwa but wontimi anya otwen wontimi amusa nyame wontimi nyame anu anu kan na ututumrika na obotomu a hwe ya ba kwa confidence so fa and this is abema no agina no ne so opa obefa eti wanware wo so a wontimi kan hwe ope na so unse ebi amene no wo ma but yin fa ma no emeye excuse because enkwala no bedu abi no omuso ni edi ti de bia na me ka say me de me papa ene me ma me de ye mfato me papa Reverend MKT Amabule ebi owo bia nyame emfa ne crazy ma me ba ma hu se me ma me ne me papa ekoda amu anko wanim wo anko manim da edi ne ma ne nyina no ye nyina no ayesua de ana ma hu se me ma me ana me papa ana umfa se papa eto ne nsa se ode bo me ma me da and see the worry be 40 something years and na nyame eto nsa fra me papa so penny what I say man uda enu nti no ye nyina no so no ye de ahye adwemu se de ye sua ye no obi ko atimi ka se ame de miku amome a aware enso oh what I say enu nti aya na egina esu ni kwan abefa so a obi wu aware enu okay aware na obi wu mu no hwedwe hu mienu na hu se enipa ya one ne bebo bre e ya bra mbebo enipa ya one ne bebo bre e dai na be kokoko wie what I say internet so e basa busagade okay na ma kwanchi okay apostle J say bisa erade na daddy obi di message bi aba o say se wo kan se misese se wunya oba na e wo se wo bo ho paye aha nti o se misase na oba no wunya kohia obetime hia oba bi ba obehia no na ode ni suban ebesie obeye ne ho obeda wo fom ne obeka bia obeje oso ne na ebihia ne ten no she time ne ompa ho da wadwe obi bi obeye de ama wo hu ni so oba we na me hia ma brabo me ase na me hia ma brabo na ma wale no wo se wunya wale na edru ba bi pa ka wani nya betim ni sa na ese stamp etale ne ho ntimi nwa ya nti se suban na start pie nti sa ni pa no obeye de because of the suban answer na wo wire nti based on what you have said no so the message na ba o say me be so de then na betimi de hintanya e bia na betimi de hintanya metimi de hintao but betimi de hintanya anu ntina e pasa busanya what thing nyame be dan de bi wo de hwe de na so na make so obani na dwen say ko de hintao ni ku but ade be che no ma ware no ana nyame pa no ntoma okay what I say anu ntino bibia ye no agina nyame so okay manyame eni ade bia wo ye anu kan anu nti this year ana next year me topica e dia so ana say ye timwa church ne dey yes say ye ni nyame enante okay ana say ye no honkonkon enante okay so na me say wo no honkonkon na mo oh ni honkonkon wo bata na nipa bibia agro honkonkon obi a untimi fa bibia hinta no ko be pauntoma okay so that say yeah and it is some odi anu ka wa ware no a oh bibia be okay daddy yembre no akakakra be but me pese o ka asem kakra efa eye social media eye asanto ababa we bia
or ye TikTok star pa wa beji din se o me de TikTok no e de start ya nte se wa beji din wonye sika kakra bibi ababe ka ne nsa anka ono so pese odi ye bibi kwota asase no sidan e wo so ye ware ni a wa hyekawa by drew se okwakoto sa asase ne de sidan no wantimi anka njire ni kunu e na one na damfo e na ona damfo se o minim contractor bi nte se ababa we tamuska tebiri beye 3000 billion edi ema eye ni nyonkwen ono so eye yellow no mu yi we bi wo TV series bi ono so ye star ewu ma ese ne nyonko brebo no diska ne man se won si dan nya de be ma no edan ya mesi asase ne so na danfo no so a se ohun bebia na danfo no akwa a se me no e kasenti edan na asanto ye because wa ware nti at least aware so mfa so ne say because wo kunu na se bibi se na wantimi ne kunu and share say bia person yes aware kran so fa so ne senti e wo say ya ware ana because obetima ya wade aware so fa so ne say ina ne wadan fupa yesu ni wadan fupa ni taware me bia na me de fact won say me re eye madanfo o bibia me ntumi nye bibia me de be sie me yire and how say me de sie me yire ono so no me nim say ebi o secret bia me nim okay ana me so bibia onu so nim okay ese mama bibia ni mu da ho okay ma awarefo okay adenti na woni wukunte adamfo ye okay adamfo ye obi no bekasa okay first Samuel 18 emna one day David ani bo Jonathan animu no o say na koma do fa ne yonko edu ba bia nyame ye David adom no o say obi aka o so rufia Jonathan ti menya na doye so that say adamfo aye okay that say edu ba bia okay Daniel chapter 2 verse 18 o say edu ba bia nyame anase o how baya Daniel ekosufu awurade no Daniel ko bo ne na fufuo Shadrach Meshach Abednego no mu ko nyame anim anyame ye intase nyina adamfo ye but anya yemfa ye hu ntu adamfo so bebrebe adenti na woni wiku nete na woni wiku tifie na nyame aye wadum se obi o ha oni na ire tiwo ana oni ne kuntu ni kunkure nim na accounts ni ire nim na accounts obi anim anwanso obi aye ne de no asesa de odi kan ya asesa ofana damfo aye o ire ana wiku okay so that's it and the adenti na santo nyame aye wadum ebia ukunti na nyame ye wadom aye ni pabi hu bibi o ebi onu nti na nyame ye wadom no de ade o ya chew na nyame apagyaw agodum pempenso ade nti na skaba woni ko tete o okay apostle eje ye da wase nyame ensure apostle eje say hwan ene wadamfo pa ebia na enamukunu so ebia na enamoyire so ena amawa bedru ni ewaduri nti woni ukunu anasa woni oyiri emfa bibia enkame no emema bebrebe wo ha no ma bi bank account omo yire no krampo enim omo asidan wo ha omo yire no krampo enim mu ye for better for worse ne se bibia mbeka kire mo nyonko nti se ne mkoye wa sholi dem no fa saa entina efie ena enen so no apostle eje sanso ma yete ase se wo kofa wo kunachi ana kofa wo yire achi a bema no ana se oba no up to you say obeje oyire na tum ana se obeje wo kunu atum na wasanso ene na atena fefefe nti onu de ontimi kase je ya ware ana se ba ne kase mu na yete se awalejaye na duru ba bi a ehu ehia sa na poso eje mayate ase wa attention TV so meko apostle eje hona mene na sanso akokotwetwen nkomo kaka apostle ye ko Christmas ya ye ko message be na ode ewo ema Ghana for na so obi pe bebia wa sorry ne so ewa location ene o number na ode atudwa na 31st e de na konti bibia fa tudwa na Ghana for nyina ne se ye bema ye ni ada nyame so okay na ya ma nyame aye ye ni da so okay so odi nyame we ni da so a emfa ho ni set the situation no ebeko okay nyame bedom okay odonfo ni nyame okay mobrohunfo ni nyame okay ona do ho to ne so na do ho to ne so yi a enu nti ana me team ne se ye ma honko o se do ba bi Moses se urade honhom ne ya nkwa Exodus chapter 15 ya nkọ Moses hu se nyame honhom ne ne kwa obewie enu nti ye pese ye wie afie asodwe mu a ye ma nyame honhom ene nkọ ni nyame honhom ene nante na se ye gya nyame wa kira ye gya nyame wa kira ye gya nyame wa kira emi peye ye ma nyame ne nante adonti amen amen asore no ewo amasamai
Your police station ho. Wo hwe Apostle J. My number 0247 136867 0247 136867. Bibi chiro so na opese papa bam na no edi nkita so ade bi chiro nipa bibire wo hawa omu nya obi na mo ka mo asama kire no na ko no omu akatu edi nkomo no no wa bompaye unya obi a ofre papa anopa awia anwumire obi obe papa bi anu se papa de ukon ho na ju krampa obenya mre ede ama ofre a ye no betrase ye no bedi nkomo ama de da wo so a udwi ho antumi so a no nyame betimi afa ye so ama nkundie etiaba 31st ye be hiem ba betimi aba besrae oba be hu de pure de amehun nyame honhom obehu nyame honhom se nkunku nyankopon no oye atwima na wonu hu da se odo hu bebo Pentecostal faith nyame ankae ho enyame hu ya ho afinchapa amen amen Apostle eje nyame onye okese nyame onhira ese ye to nsafre wa Attention TV so na wo jembre na obaye na wo ne ebetwetwe nkomo fefefe emu amu PSC Attention TV so na majimba kunyame bi so etisi medama se samo jembre na mo hwede bia me ka kyerɛ se ya fansem bia enkam ye ne mo na eye ejuma no ensem ebro madwen se mo famre na samo de ba ye besi nkonya ne ani mpanyi atwetwe nkomo na yate ye ho ase ye University se ye ko Christmas yi awo mo bro ho ebedidi ye bai University se frɛ no awo ne number na edi ahim o hwe na sesa frɛ na eduane obibi a wo bia bebia wo bia oba be medama se samo jembre na mo hwe mo PSC ye na natele Attention TV so makram